To say she's kleptomaniac. Yes, she is. When did you know that she's facing with this disorder? Nang ne parlo urli ason ke jab nang kero jungjir ne bang nang ke pho sengve tharun ahir ke do bondet ason nang ne parlo ing sam jin la ne kang ho na cho panong vet nang phan ajo na lo tung mes